Sibingelele iSouth Africa nomhlaba wonke namazwe lasifinyelela khona ngalesikhathi. Dokotela u2+2 lo abanye bathi usigadla senyama abanye bathi hayi mandoda. Wena unkathazo nje uyasikhathaza ngithi hayi man. Angiyena unkathazo mina kuyazenzakalela ukuthi uvele ukhathale nje ukuthi ungalindeli ungibone ukuthi ungalindeli ungangiboni. Into emnandi ke ngifinyelela nako bangithanda nabo ngangithanda. Isikhatha senyama hayi ngisekhaya. Ngihleli nomadala la ngihleli nekhehla ngihleli nongqondo ngikhona nje kube akekho ngabe angikho. Ngiyakubonga lokho nakuNkulunkulu ukuthi angigcinele ikhehla lami lokho lingikhomba indlela lingikhomba iyalo linginikeza amandla okuphila namandla okusiza abantu ngoba phela ngudokotela mina ngumaqoshwa imfene khona la angithi khona la ngikhona manje yikho ke la ngaqoshwa khona imfene hayi ke siyabingelela nje ngoba abantu babalulekile abantu siyabathanda mkhulu ngithiya ngizokubingelela namuhla ekseni ngizokubona unginika amandla uthini ngokwenzakala ezweni uthini ngalesiphiwo la sasiphiwo sami mangiphuma bayangibabaza mangingene etolo bafuna ukungibamba iyangihlula lento omkhulu yini kwenzakala isiphiwo abantu izwe lonke liyazi ukuthi iziphiwo zabantu kazifani lo nesiphiwo sakhe nalo nesiphiwo sakhe ngeke kufane kuyoze kubhubhiswe izwe loze libe ihlane kwilokhu kunje uma iphiwe lophiwe sidalwa sakhe uphiwe ngeke kumthathele sona siyakubonga lokho kwenzekayo sikubonga emafini sikubonga ngoba phansi sikubonga ngoba phezulu sithi bayede baba hayi ngihlele insimbi endala hayi baba nje hayiceleni angibabancanisi ukuthi ngithi ubaba omncane ubaba nje ngikhona nguye Nkosi yami nami nje ngiyaziqhenya kakhulu ngoba hey uyo phethe umlando wami uyo phethe konke mangikhumbula nje ngikhumbula bekhala bathi hayi man sithi masibhorofita baze bakale bathi hayi umkhulu khona into ayiphethe wena basuka abantu badilika emazweni bathi bazofuna umoya kubaba balandela mina hey wemkhulu uyikhumbula le yeah badilika abantu bathi hayi mkhulu sicela sifake umoya bathi uNkulunkulu yini wena wawufaka Alisayishilo mntanami ngathi iziphiwo ngeziphiwo umuntu uphuma naso isiphiwo ngeke usithathe endleleni ngoba uma usithatha endleleni ngasinaso isisekelo saphakade kuwo sophela kodwa uma kusuka ekhaya hayi ayinhlaka mkhulu lento mina ayinhlaka ngithi mina hawu umkhulu ngabe uyangincisha yini khona yini lento ngibona insizwa sizithi kunesiguqo la ekhaya umkhulu abanye bajike egedini bathi hayibo Yithi mina umkhulu akanalutho bathi hayi ubaba wakho unempolobelo ubaba wakho unalezi zinto uyelo kunika lezi zipho ngithule ke mina ngoba ngangisemncane la manje ngiyakhumbula nje ukuthi hayi shuthi lento into yakhona khona la ekhaya kade bekhomba lendle kade lapha bathi lento ikulendle bathi njengadiliza bathi ikulendle lento ngathi mina niyayihlupha batabami noma ningangena nibuke akho lutho siphiwo lesi okusho ukuthi into esinikwe yona nje ekhaya indala egazini ngisho singafa thina kuyosala esizukulwaneni lento kayihlukile ihluka kude emlandweni hayi ngiyakuzwa mkhulu ngiyanibingelela nje kamnandi sijabule nje la ngihleli nobaba kumnandi ngempela sibonga amandla kaNkulunkulu ngoba noma ngabe ikhuba lo ngiyaliphatha kodwa ubaba mina ungifundisa ukuthi kufuna konke sikubeka uNkulunkulu konke huye owaziyo ngisho zifika iwombe ke ngoba nazi ukuthi balaleli nabalandeli ukuthi hey mawuyinyanga ziyakuvivinya inkinga zifanele ukuthi wena udlule kuzo iyona ke lento engidlulisa inkingeni mase kunzima uma nje ngikhe phezulu uma ngabe ngiyalanda umlando wokuba khona kwakho mntanami 1970 bani 1978 1977 la khuluma nami ebusuku ngathi esizwini elikhuluma nami ngicela ungilinde wena ukhuluma nami ngihambe ngiye eGoli ngizobuya ngo88 ngizokwenza lento ongitshela yona ngahamba ngayiGoli naseGoli ngafika ngaba inkosi ngoba ngangihamba nesidalwa sasekhaya ngafika lapho ngaba inkosi ngathi ngiyasebenza hayi wabuya lo muntu othe masiye eGoli wathi asiphindele ekhaya manje
nganqaba umntu ukuphindela ekhaya ngathi asiphindele ekhaya nganqaba mina ngathi uyabona-ke uma ungasafuni ukumuka ekhaya sekuyomuka ibhokisi ngasukuma ngikhala inyembezi ngiya komenenjana lapho engangisebenza khona nasesangweni bathi hawu mkhulu wawusuyeka umsebenzi usuzothatha impesheni ngathi akunandaba sekukhulunyiwe uma sekukhulunywe kanjena ngeke besenza lutho ngoba lento esengitshelwe yona nakanjani izokwenzeka ngabuya ngikhala inyembezi la ngabuya lapho-ke ekusukeni kwami ngo-1970 kuya ku-80 ngabuya lapho ngahamba nginezwi lithi angenze umsebenzi othize kwabadala ngasuka ngenzela umsebenzi ngenzela ingane kanti kusele yena ungqo okuyena umuntu ongivikela kuzo zonke ingozi ezikhona wasethi lo muntu usucabanga ingane uyeke mina nganimi engakusiza lapha nalapha nalapha awusangikhumbuli mina ngasengithi mina hayi ngiyabonga kade ngingazi njengamanje ngiyahamba ngiyegoli ngizobuya ngo-88 ngizokwenzela umsebenzi kwathi mambuya lapho ngathatha inkunzi esibayeni ngathatha inkunzi emhlophe emabala abomvu ngayithatha inkunzi ngayibikiza phansi ngathi mama awenza ukuhamba lotshwala wamisa umphongo lomkhulu utshwala bathula bathi sidu bafika abantu ngayibikizi kwathi mangikwenzile lokho ngabona inkazimulo emangalisayo toti namanje ngathi ukuthi babili bathatha bayibonayo leyo nkazimulo namanje mazenzeka kanjena izinto ngikhumbule leyo nto mina uma ngithi ngiyakhuluma nalo mfana ngithi hayi mani mina ngisabuka ivideo lokhu uyayiqhamuke kimi itoti kuzive namhlanje namanje ngisabuka yona ukuthi ziyenzeka izinto ngegaba zazo angipheli mandla ngoba lokhu akuhanjelwanga eceleni into yasekhaya. Phela siyasaba baba masihamba ngapha bathi sithwele masihamba ngapha basibiza ngalokho abanye bazodibana nathi bangene emahlathini emkhulu kube ngathi kuhlangana nabathakathi bese ngithi mina ngoba lento ke ngikhulele khona endaweni bangibona ngiqala lesiphiwo omkhulu uthini kubantu ngoba abantu bagcine sebekusaba kube ngathi manje hayi sewunepompo kube ngathi yathakathi wena uthini ngoba mkhulu hey asikwazi thina singabaxosha sithina abantu. Cha mina ngikutshela ukuthi mina ngisabuka le avide ngakhonjiswa yona inkazimulo engayazi kwakhanya kwamhlophe kwathi kade ngenza umsebenzi kakhulu njengoba igama nje mina engikubiza ngalo ngithi khulu uma ngithi khulu ngikhumbula le yankazimulo yaqhamuka ngalelo gama khohlwa awukubuko kwakho uyeke komunye umuntu ngale kwalokho cela ungathi usuku ubusufuna ukungena entweni yomuntu ziphiwo ngeziphiwo phela nami nje ngeke ngisithathe isiphiwo sona kube ngesami kuye ngokuthi wena uphiwe yakho lento ngeyakho awuyifuniseli isegazini ya ayijalo lento hayi nayizwela bakithi nayizwela abalandeli nabe nayizwela sizwe somhlaba ukuthi izinto emhlabeni zihamba ngeziphiwo abantu ababe nokulinda iziphiwo zabo emagazini ziyeza akekho umuntu ozalwa ngafumbathanga mkhulu zimoshakala nje izinto masikhulu kodwa umuntu nomuntu unesabelo sakhe lapho kuma usho lokho lo muntu ohamba nami edane ngifundisa izinto uthi wofunda ukulinda. Funda ukulinda noma ngabe kubi kunjani funda ukulinda kungathi ngoba usebunyameni busuyayidela ungayideli ngoba kokwenzeka uphumelele lapho engikhona namhlanje lokho ngikwenzayo ngibona ngathi ngiyaphupha bese ngicabanga leya nkazimulo engayibonayo kanti ngizothola lo mamiliyoni aqala inkathazo awu kuzoba lokho ngibukela sesithombe kuze namhlanje hayi bayakhala phela bathi wazala isigadla la ngihamba khona kuthiwa 2+2 ngithi mina hayi ubaba mina wangipha ithuba lokuphila emhlabeni wangikhulisa ngaze ngaba ngaka wangifundisa inhlonipho ukuthi angihloniphe umhlaba ngihloniphe abantu simile nje kumanje ikhaya lesiphiwo la kusekhaya awu kusekhaya ikhaya lesibusiso awu zikhona ke izinto thina uNkulunkulu usifihlile kuyamangalisa kulungile besibingelela nje sibingelela umhlaba awusiyabonga singakusho nje abantu abahlalele ethembeni bangalahli ithemba ngempilo zabo nabo yebo siyazi phela ukuthi emhlabeni khona abakhula bangasenabo abazali kodwa ithemba ungalilahli usengakwenza kwenzeke abanye kukhona bangabazi abazali mkhulu kunjalo
kunjalo iqiniso. Kodwa kusho ukuthi kuphelile ngalo. Hayi, akuphelanga. Manje isidalo sakhe sikhona kuye. Uye ozokwenza ukubani singamniki lento okwakufanele ukuthi abe nayo. Okwenziwa nguye lo. Ukungayiphathi kahle kwakhe. Ngoba uma uyiphatha kabi nengilozi yakho kayijabuli. Iyenyanya uma wenziwa kubi komunye umuntu nengilozi yakho uqobe ephila nawe ekuphilisa iyenyanya kayithandi leyo. Yenza okuhle komunye umuntu. Sibonge kakhulu siyabonga.